khona ngiyabingelela uholi berijini inhlaka zonke ze-PCC uhlaka lolusha Women's League mayikhona kuona wonke nje amakhomanda akhona akekho engifisa ukumshiya ngaphakathi singabefundisi simile nani ma-comrade simi futhi nomsholozi simi neqiniso lokuthi izwe alikho esandleni esiright ingakho-ke sikhona sizothi ningakhathazeki into engifisa ukuyisho nje ukuthi ba-comrade asibambane sibe munye kakhulu kunakuqala singabe sisahlukana kakhulukazi njengoba kunale mkhankaso ngizwile nge-province ukuthi nangoLwesihlanu siyabuya sizobe sisemgaqweni sizobabiza-ke abafundisi nabazalwane sizoma kunye nani ukuzoqinisekisa ukuthi uRamaphosa uzwe aphume office esibonile-ke bayatatazela izinto abazenzayo siyezwa ukuthi ubhizi ufuna ukukhipha abanye ebusuku sithi-ke kuzophuma yena ngeke siphumule uRamaphosa engakaphumi e-office singabefundisi sithi-ke umkhonto wesizwe usayithe siyithemba labantu ayikho enye inhlangano esathenjiwe ngaphandle komkhonto wesizwe nalabo futhi abahambile sizobalanda ngoba badidekile babuyele kumkhonto wesizwe sizoma izwe lize libuyele kumkhonto wesizwe come 2026 siyakhonza kulabo abantshontsha amavoti abathatha abantu kwezinye indawo bayovota kwezinye indawo sithi siyobe sibhekene amehlo namehlo iwadi yobe ibhekene nabantu bayo izwe lizobuyela kumkhonto wesizwe party amandla